Pemilihan saling kemuliaan nomor undi sekat 6 sampun saya ke Durasa Medal. Titian jadi pacar satu. Man, sebentar senang birangan satu. Satu balik punika. Wata tetamian leluhur sami patut kalestarian. Sane mangkin titian jadinya tuaya. Ngeneng inde iem pas teken iyang sedih. Ada boleh tuturan satu, ia pas pemuani, nomos di telagane gede, di telagane itu, berpisi lumut, katang-katang, muas kancan, tunjung ada sedekah hubungan. Ngomong ia pas ambil luar. Beli empas. Apa lo? Kedo saut empase animuan. Ica demen pesan no yang dini beli birai di telagane ene bakti siebe tegarang ditule anto ada bejalak mujair palatima beboso walindo malalangian. Beh sajan lo ulihat endo awaknya ini moko warang lamunongan angan gede. Wiresne sanja nyai pepek pada mamahan. Loh, apa nyai sebenarnya? Di teladane ini, nyai sebelah timpal. Iwasin je, anto ada bebek membulu kita domuani. Ia dengan pesan masih melalui di teladane ini. Mai, kamu melalui? Mai beli. Jalan pagi ia, angon ia kekasihan. Awak pada mendunungan di telagane ini. Kedo tuturi empasi ane luar nyauti. Nah, cerita yang jani sawetara 2 bulan suba empasi bertempat teken tiangser. Sinang-nang kesan telegan atini pada ngagirang-girangan dan melelanian di telagane itu. Beli empas jalan lo beriasanya lan masa empas kalah ngelangi kedo pesawat empasnya ane muani lantas pada mau uber-uberan cara anak kering-keringan aja kepat-pat. Nah bakat dengan cairnya yang bakat dengan cairnya yang pas. Nah, bakat masih batas cairnya yang kedo pesawat angsa anemuan. Beh, matimpal melah pesan, saling sarak, sorok, pada adung, tur saling nuturin animadan jelemelah. Sedek nuju dina anu sawetara nu dawuh rora ini ngomong ieu pasti anu luhur. Beli empas embok buah beli angsa awinan masan panas yang bakelo pesan anto marana yang lihat lagami ane nang sannya kekenang kan medaya jani icang pusingnya mati ngeto. Kedo empasi ane luar ngomong sada sedih. Iyan bakal beline memelahan iraga aja mekejang mekisit ulit ladane ini.
Kedo saut ang pasti animuani. Masaut ang sa animuani. Nah, kian subuh igong kewilangan mo ajak beli empas saja ke dadua. Icang wano dan dogen. Wires suka cara-caranya matu gelang gini. Saking wala kene yang beli empas saja ke dadua. Wires pejalannya ini makeber. Enyak beli aja empas. Nuoten munyi icangi. Ken sanggup beli. Apa itu? Selan mas nuot. Kene, ane ada puncuk kayu kopi limang lengkap. Dangal tengah-tengah ne. Subelantas gitu, icang aja ke dadua, lakar nangal puncuk kayu kopi ni ane. Ditu lantas cahaya aja ke dadua, lakar tak keberang. Bi, air tegar ne. Selan mas nuot. Buen aja pok icang ingetang. Ada pesan beli aja embok memunyi angan bedik tugas sama keber totonan wireh yang beli aja embok memunyi ditu beli lakar ulung icang bisa ngidang lakar ulungin bue badak amundo sing kewa apa gitu pesawat tempat saya aja ke danau sade pongan beli aja embok empas aja ke dadua icang tuangi ngedang ada pesan yang sapang munyin icangnya ibusan nana jalan suka jalannya iya suka gitu gugut kayu kopi ini saya kodak-kodak pan kendal-kendalnya dia empas tumben gak sanang ngindang medua di subane mekirin deket di danau ni saget ngeliwatin kuluk madam madan idakep teken di danau bapak nih untuk apa tuh mau kabar berdua bapak nih ada cara empar pas mau kabar pengenane gitu mungkin ikulo angin lu maganda perbanyak dangal anton sing jelet teken tain sampito ke keberangangsa melahang letekam marah dingah gitu iya pasti kodak-kodak penggedek basang nih awas cai puluk lakar keblongin tegas cai ni kan tincak gitu pepinami impas animani apa tai oke tuh gue bantai sampini salam toh ronyot tuaran laji jenang nyangetang kedek basang ni impas marah dingahai bana orang tain sampitu itu lantas impas lakar muagan mungutnya lakar nyautin ibalik tidong tain samping aduh mesu bab itu dowidi itu impas ulung maglebuk di tengah tegala sakit impas subah kedangal bagi kuluk lomuani pemuput nih impas mati kedangal bagi kuluk idakep teken idangal aduh beli pedalam pesan impas aja kedadua ijak tuh sing idang dulungnya nuling tegala di ditu gitu mungini angsa anilo sambilanmu bekebet man gitu sebab mati nih ketepuk yang tuh sing nyak nuwut dan munyiani patut tuh mau tamu ide dari saresami kadia sapunika satu sani presiden aturan tiang
Mangda presiden ke angin sesulur, mangda iraga, nenten dados ninutin, kebrahmatianipun impas, sani manggihin sengkaler. Punika taler, mangda iraga, presiden upapira, minakadi sumber-sumber toyane, presiden wedi tur ajeng. Duaning toya punika, bantang kauripan utawi sumber kehidupan. Badung mangapura, kirang langkung yang lunas pangampura, puputan titiang antuk parama santi. Om Santi, 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 Om. Majengreng tim panureksa talar pamilat lan idedani sinamian makin jagi aturan titiang galah mesanekan sautara 13 menit.